Sithanda ukubingelelana sonke ngegama lenkosi. Sibonga uThixo ovumileyo ukuthi sihlangane njalo sizofunda okunye ngokwelizwi lakhe. Mina engikhulumayo ngoAmos Maforo, ngizanxusa izihloko zami ukuthi balibingelele labo baziveze ukuthi bangobani. Sanibonani nonke, igama lami nguJack Thulani Moyo. Salibonani babukeli labalaleli, okhulumayo uRuben Ngwenya. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu, okhulumayo nguNozinhle Ndlovu, asibeni lomthandazo. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, siyabonga ngelinye njalo ithuba osinike lona kubana sifunde ezwini lakho. Sicela ngathi ungasincedisa ngesiqu sikaMoya eNgcwele ukubana sizwisise, ubususiphathisa ukubana konke sikufundayo sikwenze. Siphathiseke, usincediseke lababukeli labalaleli sonke, sibusiseke ngenxa kaJesu. Siyakhuleka, amen. Amen. Siyabonga sihlobo esithandekayo. Silokho siqhubeka sifunda lapha ngesiprofeti, lemifanekiso esetshenzisiweyo kusiprofeti. Namhlanje siku lesson 8 lapho sikhuluma ngezihlabelelo isigaba sakuqala. Kuzihlabelelo isigaba sakuqala. Libhuku elimnandi usihlabelelo. Uyazi nxa utatitsha ngesiprofeti, isiprofeti esikusambulo asizwakali Ngwenya kahle nxa ungazwisisanga iOld Testament, iTestament elidala. Namhlanje sizajulisa umkhumbulo, sikhangele kakhulu amahubo, sizwe ukuthi amahubo asitshelani ngesiprofeti, ikakhulu lokho okwenzakalayo kuTabanakeli elisezulwini. Sikhangele kakhulu la ngempilo kaDavida, ukuthi uDavida eyisoni enjalo esewile wenzelwa umusa onganani nguJehova, waphenduka wabuya esihlalweni sikaJehova wenzelwa umusa. uDavida uveza njalo lokho esiyikho khona inengi lethu. Vele sonke sonile sasilela enkazimulweni kaJehova. Yiyo okuzaba ingxoxo yethu yanamhlanje. Sacela Mandlo usikhangelele indinyana yokwaziwa ngekhanda bese sichaza ukuthi kuyini esingabe siyakuthola siqathanisa nje lesihloko sethu lapha. Sifunda kuSambulo ngo14 ivesi lingelika1. Ngabuya ngakhangela, khonapho phambi kwami kwakule undlu, limi phezu kwentaba iZiyoni, lilabayizi 144,000 ababelotshwe ibizo lalo lelikayise emabuzini abo. Nanku umfanekiso lethwa yivesi. Singachaza lapha Ngwenya Jack ngapha ukuthi impikitsha ubani esuconjelwayo la, isikhathi siphi, kuyasokusenzakalani lapha nxa abantu sebemi lapha entabeni le, ngabantu abanjani lapha abathethwe nga? Kungabantu abasindisiweyo. Usithatha asibonise ekucineni ukuthi impikiswano leyi alubisifike emaphetheleni, impi siphelile. Abeseboniswa laba inani leli elikhulunywa lapha limi leundlu. Mbona nikho qhakathekileyo lale ngamanga lodwa kodwa lalimi leundlu, iundlu elahlatshwayo umhlaba ongakadatshulwa elinguKristu ngokwakhe. Ngezindlela kusivezela ukuthi usindiso lungoKristu, njalo ngasesindisiwe asoyesihlukane loKristu, yikho bebonakala beloKristu. Yebo. Impikitsha lapha kumbe kuyini esikuzwisisayo? Mina engutholileyo lapha ukuthi izikhathi zokucina lezi ezithintwayo lapha ukuthi uNkulunkulu uza kuba labantu bakhe abalesimilo sakhe, abaphila impilo ehlambulukileyo. Bona labo esibabona lapha bekhulunywe kuSambulo ngo14 ivesi lingelika1. Nxa sesehla lesifundo sethu, umahubo ebeseza sichasisela kabanzi ukuthi ngcenye bani esingayidlala njengabantu nxa sisiya emaphethelweni embali yomhlaba. Kakhulu. Ya, khona lapho saqila kakhulu kungcenye yethu nesimele siyenze lokuthi senzelweni. Moyo. Ngizathinda kuphela kusekucineni kwevesi lapha ukuthi babelebizo lika baba emabunzini abo. Esiza kunanzelela mbona sesesifundweni ukuthi
ngani akubhalwanga ukubhalwi ukuthi ibizo likaNkulunkulu la kodwa kumelele isimilo sikaNkulunkulu ukuthi babe lesimilo sakhe so much that mawubakhangele bayakhanya ukuthi laba ngabakababa bona siza kuvula kabanzi sesiya phambili kakhulu. So yingxoxo esingayo namhlanje sihlobo esithandekayo kusifundo lesi sizakhangela laba abasindisiweyo ukuthi ngabantu abanjani sebesentabeni yokusindiswa. Sike siqale lapha siye kuThabanekeli. Ungakhangela uExodus 25 verse 40 sivezelwa uMose etshelwa ngumlimi ukuthi konke azakukwenza kumbe iThabanekeli azakulenza kalenze ngokomfanekiso awutshengiswe ngapi entabeni. Utshengiswa ithempeli elingapi elisezulwini. So leli eliphansi emhlabeni lingumfanekiso walelo linjani lisezulwini. So konke sikubonayo laphana okusethempelini kukhona ngapi ezulwini. Imithetho eli10 ikhona ezulwini, izinkwa leza zikhona futhi ngapi ezulwini. So ake nisikhangele indaba yompriest yethu kumaHebheru 9 iverse 11 to 15. Kwathi lapho uKristu esefikile njengompriest omkhulu wezinto ezinhle esezikhona wadabula phakathi kwethabanikeli elikhulu elipheleleyo elingenziwanga ngabantu okuyikuthi kalisingxenye yale indalo. Kangenanga ngokusebenzisa igazi lembuzi loba elamathole kodwa wangena kanye kuphela endaweni engcwele kakhulu ngegazi lakhe esethole ukukhululwa okulaphakade. Igazi lezimbuzi lelezinkuzi lemilotha yamathokazi okufafazwa kulaba abangahlambulukanga ngokomkhuba kuyabangcwelisa ukuba babe ngabahlambulukileyo ngaphandle. Pho igazi likaKristu owazinikela engelasici kuNkulunkulu ngomoya olaphakade lizazihlambulula kakhulu okungakanani izazela zethu emsebenzini edonsela ekufeni ukuze sikhonze uNkulunkulu ophilayo. Ngenxa yalokhu uKristu ungummeli wesivumelwano esitsha ukuze kuthi labo ababiziweyo bathole ilifa elingapheliyo elathenjiswayo njengoba sewafa njengenhlawulo ukuba abakhulule ezonweni abazenzayo esivumelwaneni sokuqala. Siyabonga. Indaba emnandi la ejule kakhulu. Kusifundisani laphana kunesikuzwayo bangani bami ngalokho uKristu asenzela khona. Lapha umfanekiso ucombayo lapha uKristu ungena endaweni engcwele engangeni ngegazi lembuzi kumbe elamathole kodwa ungena ngegazi lakhe. Ngezindlela ukwathinta indaba yeThabanekeli lena esikuthola kuThabanekeli laphana konke kukhombe kuJesu, right? So lapha ke abesekufaka uMaphostoli Paul ngezindlela ukuthi igazi elisindisayo ayisilo lezimbuzi kodwa ngelikaJesu. Lelana lingumfanekiso nje njengalokhu babenze iThabanekeli elalingumfanekiso wokusezulwini. Exactly. Yes. Okunye esikutholayo lapha sithola ukuthi ngoJesu Kristu efe kanye uyenelisa ukuthi asihlambulule izono zethu njengabantu. Ungananzelela nxa thina njengabantu sizivuma izono zethu uthembekile futhi uyasithethelela kami khona lapha ebesesihlambulula sibe lezazela ezinhle kakhulu. So sithola umsebenzi omkhulu umpriest omkhulu osenzela wona ukuthi kungayisuye ngeke senelisa ukuma siphelele. Ngeke saphelela. Thintini ngwenya lapha ukuthi ligazi lakhe alisebenzisa hayi lezi nyamazana. So ibe sesincengela nguye kuphela ongasenza siphelele umandla. Njalo ungena engumpriest omkhulu. Alright. Yeah, ungumpriest omkhulu. Anthi ninazela ukuthi eThabaneni kwakulaba priest abengena. Yeah, kuzothi umpriest omkhulu angene kanye ngomnyaka. So lapha ungena ngezindlela ngangumpriest omkhulu akula daba angeke walumela. Alright. So ukuthi akukho ozathi mina kangisindisekanga ngoba udaba lwami ubengaqualify ukuthi anjani alumele. Akula
daba ngekalumbela. Yikho phela iBhayibheli sitsho ukuthi walingwa kuzo zonke izigaba ukuze nelise kuyasimela. Iyimvu yakho na futhi nguyumpriest futhi. Hey madoda. Bese uyakhona lapho ukuthi ngani inkonzo zeTempeli eze-sanctuary zonke le furniture yakhona kumelele yena uKristu owayeza buye sokukhulunywa ngaye lapha. So from umhlatshelo nguye okuphakathi laphana kumelele yena igazi laliconjwa limelele yena konke nje nguye. So mase sokhulunywa ngaye lapha sengumuntu obuya ezofeza konke kwakungumfanekiso ngaphandle kwegazi kuphela, actually including legazi konke kwakungumfanekiso ukuthi yena uzabuya ezofeza konke. So sesimbona yikho sengumpriest opheleleyo ngoba yena usegcwalisa konke okwakukhulunywa ngakho ngemifanekiso kusukela ku-Old Testament up to lapha buya khona yena emhlabeni. Kakhulu. Verile uKorinto wokuqala ngo-10 verse 11 uthi zonke lezi zinto zilotshiwe ukuze zibe ngweni ama examples angithi vele kube ngofaka kube kuyini izibonelo angithi vele kube izibonelo kube isibonelo sethu ukuze lapha bawela khona abadala singayiwela khona lapha. So nxa sibuya lapha ku sanctuary konke lokhwana kwakuyisithunzi salokho kwakuza njani bakithi okwakuza kwenzakala okwakuza kuza angithi phela siyabonga. Sike sikhangele ihubo leli ku 122 sihlanganise lapha sizwe ukuthi umpriest wethu uDavida wayembona ngayiphi indlela. Psalm 122 Psalm 122 Ngathokoza labo abathi kimi kasiye endlini kaJehova. Izinyawo zethu zimi ngaphakathi kwamasango akho wena Jerusalem. iJerusalem yakhiwa njengomuzi obambene waqina. Kulapho eziqansela khona izizwana zikaJehova ukudumisa ibizo likaJehova njengalokho okwamiselwa uIsrayeli ukuba abonge ibizo likaJehova. Kulapho okumi khona izihlalo zobukhosi ezokwahlulela, izihlalo zobukhosi ezendlu kaDavida. Khulekelani ukuthula kwaseJerusalem. Sengathi labo abakuthandayo bangaphepha. Sengathi kungaba lokuthula phakathi kwemiduli yakho lokuvikela ngaphakathi kwezinqaba zakho. Ngenxa yabafowenu labangane bami ngizakuthi ukuthula akube phakathi kwenu. Ngenxa yendlu kaJehova uNkulunkulu wethu ngizakukhuthaza ukuphumelela kwakho. Right. Nanti ihubo leli lika 122. Ithempeli sesivezile ukuthi kalikho khathesi elibambekayo lapha emhlabeni. So lapha sikhuluma ngaliphi ithempeli, kuyiphi indabo esimele siye kuyo. Kuhubo leli u122 kuyini esikufundayo ngalokho uKristu asenzele khona. Sinanzelela ukuthi uMose wayephiwe umfanekiso kwathiwa yenza njengalokho engikutshengise khona sisentabeni umfanekiso awupha ngezindlela okwethabanekeli lemhlabeni sokwedlula. So sesikhangele lona ngokwalo ithabanekeli eliqotho okwenzakala izinto khona manje. Sorry ngwe. So uthi ukuthi laba abantu abathi kusazowakhiwe linthabanekeli ePalestine ngapha eJerusalem akuye kwakhiwa futhi iJerusalem le basemuva base ayisikho angithi phela ngoba kulele leJerusalem akulasindiso ngoba indaba esokukhulunywa ngayo lapha iyimayelana yokusindiswa kwami lawe lani balaleli ukuthi ukusindiswa lwethu lokhona kwakusenzakala emhlabeni kwakungumfanekiso okutshengisa ukuthi kade vele sisindiswa njani. Khathesi ke yikho sokusindiswa ke khona abantu yikho phela ebonakala engumeli ngezindlela umthetho ndawo uphakathi sikhuluma senze nje bayasindiswa bayalahlwa. So yikho kumele ukuthi thina ke sisemhlabeni ingqondo zethu sizisusela zibe ngale kuKristu lapha simbona uKristu esimele simtshele ngimtshele engikho khona engiwe khona ngitshele baba lapha ngiwile kwenza ukuthi nxa igama lami lifike emthethweni ndaba athi baba indaba le ngiyayazi ilethiwe eofisini lami. Yes yabo. Ukungezelela lapha khuluma khona ubaba kuyadinga abantu abaza cooperate kumbe basebenze ndawonye lo mpriest wethu lo omkhulu. Ungakhangela uDavida ebese sithi ngathokoza
kulabo abathi kasiye endlini kaJehova. Nxa siyizoni maforo sesisebukhoneni bukaNkulunkulu sithola intethelelo, sithola ukuthula, sithola izinto eziningi ebukhoneni bakhe. So khona lokho kumele kusenze sibe ngabantu abalangathelela ukuthi siye kuNkulunkulu onguye umpriest wethu omkhulu, onguye yedwa okungela futhi omunye umuntu esingakuye ngaphandle kwakhe. Ungiyela omunye umuntu esingakuye ngaphandle kwakhe uJehova. Yebo nje. Indaba kaDavida kuverse 1 laphana. Ngiyayithanda kakhulu ngoba nxa ufunda ngembali yakhe ungafunda ukuthi Deuteronomy ngibona ngo23 asoze sibale verse 2 lo 3 iyasitshela ukuthi kulabantu thiza babengavunyelwa ukungena ethempelini ukuzokhonza kuze kudlule izizukulwane ezili10. Now yena mayeloba lapho nganilandzelela imbali yakhe layo uyisizukulwane se10 la ngikhona, so ngazani uhlale isikhathi efisa ukungena ethempelini but engavunyelwa. Waze kwafika ithuba lakhe lokuthi nguye osebreaker icycle, mana ngisho isithuko sona leso ukuthi yena sesiye ethempelini. Yikho eqala ke ngokuthi ngathokoza kakhulu ngoba into le kudala siyifisa emolini yethu kodwa singenelisi. Now singakulethe eduze, it seems as if lathi siyafisa ukuthi sihlanganyele lo nkulunkulu lobukhona bukaNkulunkulu kodwa kukhona kusenqabelayo. Kodwa kuzafika usuku lapho lokho kusenqabelayo kuzavalwa khona, lathi sibe sesitsho njengaye ukuthi hayi lathi sizathokoza, mana ngitsho njalo, lapho uNkulunkulu sanelisa ukukhulumisana laye face to face. Malusheshise lelo suku angithi phela ya inhliziyo iyakufisa lokho ukuthi sisindiswe sihlobo esithandekayo ngoba lapha isono lokho esikwenze esisenze khona lapho esishiye khona vele uthi izono zenu nguyisaya 59 zilahlukanisile nama ngithi phela wasesiza umpriest lo wasibuyisela kwaba lokubuyisana phakathi kwethu lo Jehova. Okunye ngiyaxolisa isahluko esifana nayo ku verse 6 lo 7 laphana ibi sikhuluma ngokuthi khulekelani ukuthula kwezwe leJerusalem lokuphumelela kwakhona. Now kunzima ukukhulekela ukuthula kwendawo engela kuthula ongafisiyo lokuba kiyo ngoba ila kuthula. So sikuletha kithi nazothi kwesinye isikhathi kulokuthi sikhulekele ukuthula kwalapha esikhona siyabaleka sichiye kungela kuthula, but uNkulunkulu uthi no, lapho engufake khona angufakanga ngemistake, mana ngisho njalo ukhona ngesizathu engisizwisisayo mina engifisa la usizwisise. So ngoba ulapho khulekela ukuthula kwalapho khona ukuze ngibonakale mina ngoba ukhona bakho lokuthula kwelizweni lapho kile. So singabaleki lapho esifakwe khona, asikhulekele ukuthula lapho esikhona. Akukho mnandi but asikhulekele ukuthula lapho uNkulunkulu asivumela ukuthi sibe khona. Ngithi phela vele kungaba lokuthula ungayithathi literally even Jerusalem yakhathesi yizimpi zodwa akula kuthula. So asikhulekeleni kungaba lokuthula kuyaoverflow kuyathuleka kuchithekele chaphakele lakithi. Indaba esiqale ngayo kundinyana yokwaziwa ngekhanda laphana uSambulo 14 indaba yeSayoni. Again siyefika eSiyoni lapha sifakela umpikitsha okwakucomba ungwenya lapha ukuthi ngabasindisiweyo bangaphi basentabeni yaseSiyoni. Angithi phela baqanjwa inani labo 144,000. Namhlanje babukela abalalela asikuxoxa nge144,000 uthi ngombani inamba enjani, kodwa sizathatha bengabasindisiweyo. Angithi phela le character yabo ukuthi ngabantu abanjani bayizimilo ezinjani. Kakhulu siqathanisa lehubo lika 15 lo 24 sikhanyele kahle khona lapha. Sicela usivulele uSamuel 15 bese sixoxa ngakho sikhanyele ukuthi kuhambelana njani. Jehova ngubani ongahlala endlini yakho engcwele na? Ngubani ongahlala entabeni yakho engcwele na? Ngulo okuhamba kwakhe kungelansolo njalo owenza okulungileyo, okhuluma iqiniso liphuma enhlizweni yakhe, ongachothoziyo ngolimi lwakhe, ongonela umakhelwane wakhe futhi ongancomi umzalwane wakhe, ongagconi umzalwane wakhe, oweyisa umuntu oxhwalileyo kodwa ohlonipha labo abesaba uJehova, ogcina isifungo sakhe loba kubuhlungu ukwenza njalo, oweboleka imali yakhe engadingi inzuzo njalo owalayo ukuthengwa ukuze kwetheswe umlando kongelacala,
lo owenza lezi zinto akayi kuzanyazanyiswa lanini. Asikhayele 24 nje sidobhadobho kunye. Siqathanise lo sambulo ngo14 kakhulu ivesi ngu1 to 5 iyakhuluma ngalapha. Singadobha amavesi amalutshwane nje khona phansi. Umhlaba ongokaJehova lakho konke okokuwo. Ilizwe labo bonke abahlala kulo. Ngokuba wenza isisekelo sawo phezulu kwezinlwandle wawumisa phezulu kwamanzi. Ngubani ongaqansa intaba kaJehova na? Ngubani ongema endaweni yakhe engcwele na? Ngulo olezandla ezihlanzekileyo lenhliziyo emhlophe ongaphakamisela umphefumulo wakhe esithombeni loba afunge ngenkohliso. Uza kwamukela isibusiso kuJehova lokukhululwa kuNkulunkulu umsindisi wakhe. Sinjalo isizukulwane salabo abamdingayo, abadinga ubuso bakhe, oNkulunkulu kaJakobe. Liyabona impikitsha esuconjele lapha. Babukeli ngabamba u14 verse 1 to 5 usambulo lwane esike sambala. Kukhulunywa ngabantu abasindisiwe lapha. Abazakuma manje singakatsho ukuthi abasindisiwe. Ngabanjani labo bantu singabusummarize sikufinqe ngayiphi indlela ukuthi hayi abantu abakhulunywa ngabanje ende kuyavuma yini bakhona yini abantu abanjalo lapha uSamuel 24 uthi ngoba nabangane lisukuma entabeni yenkosi uthi laba abalezandla ezihlambulukileyo laba lenhliziyo ezihlambulukileyo busunanzelela ukuthi singakukhangela ke sikhuluma ngezoni la kakho ongema phambi kwaNkulunkulu lesimo esinjalo. Isimo esinjalo sisithola ngoJesu kuphela. Sonke sonile sisilele enkazimulweni kaNkulunkulu. Ngakho ke abesithi uIsaiah ukulunga kwethu esikubiza sithi kulunga kufanele ngubo edabukileyo kumbe engcolileyo. Ngezindlela ke kuthi ukuthi ngokulunga kwethu asisindiseki. Sindiseka kuphela ngokulunga kukaJesu. Sikuthola kuphela ukuthi uJesu abe ngumhlobo wethu abe ngumsindisi wethu. Angaba ngumsindisi wethu ke nxa esesiletha phambi kukaBaba kakusabonakala thina kodwa sekubonakala uYesu kumbe sesembethe ingubo kaYesu eyokulunga bese sisamukele phambi kukaBaba. That's it. Yes. Abantu laba basentabeni sike sibakhangele laba siyabona uyasilethela uthi hayi ayisikho kulunga kwabo okubalethayo lapha. Mandlo sithola ukuthi ngabalokukholwa okuvezwa imisebenzi izithelo kulezithelo lapha engithathekise kakhulu liyane ukuthi ababolekisayo imali yabo bangathuzi inzuzo. Khathi siphela amaforo vele imali siyayidinga lawo uyabusithi indlela engingazuza ngayo imali ukuthi ngiboleke okuyi5 kubuye sokuyi7. Andamali la lemzini. So sithola ukuthi laba bantu balezimilo ezinjengezika Jesu Kristu. Ngezinye indlela nxa sikufaka kahle ngabantu abaveza uJesu entweni zonke. Singathi ngama citizen ezulu. Alright. Ngama citizen ezulu la ngithi be kudingakala abantu abaqotho. Check. Mawufunda kuSambulo 14 lapha no verse 4 uthi laba yilabo abangazingcolisanga ngabesifazane ngoba bazigcina behlambulukile balandela iwundlu loba kungaphi lapho eliya khona. Iphathe ngithandayo ukuthi konke lokho okuthintwe ukuthi ngabantu abanjani abangeke bekwenze bengalandeli iwundlu lapho eliya khona. So ukuthi sanelise ukuthi sibe ngabantu laba bathintwe kusahluko 15 lo 24 kaMahubo yikuthi nje silandele iwundlu lapho eliya khona. That's the only way esinganelisa ukuthi sithole isimilo lesi esifunekayo ukuthi sanelise ukungena kumbe sime lathe entabeni. Indlela uJekho akutsho ukuthi iwundlu lingadlula endlaleni ngiyadlula lami ngilandela angithi ukuthi kungani mina. Lingadlule kuthini ngifelwe angithi ukuthi kungani kufelwa mina ngoba iwundlu ikho lapho eliyakhona. Okunye esilandela iwundlu lapho eliyakhona. Alright, correct. Okunye kuSambulo ngo23 mbona uSambulo ngo23 kukhulunywa ngomalusi not uSambulo sorry uSalms amabala khona kuMahubo 23 kukhulunywa ngomalusi olungileyo. Now okungasincedisa ukuthi sanelise ukudlula lapho edlula khona ukuthi ngani into yakhona vele izabalula kakhulu but ukuthi singayelusi umalusi
but sivumele umalusi eselusi ngoba mangihamba ngemva kwakhe okuchiyo ukuthi noma yini engizahlangana layo kumele iqale ihlangane lo malusi ingakafiki kimi umalusi eyiweye efaka esikalini ukuthi lokho engenelisa yini uthe kumele then engizahlangana lakho ukuthi uthi yena ngizanelisa ukukumela so kumele ngilandele umalusi noma esiya ngapi or else ngingazenzela yami indlela noma yini enhlangana layo so kumele mina ngisothane layo ngiqondane layo yikho kuzayenza ukuthi ngicine ngisithi imali yami ayilala emzini inganxa ingalala isibuya isilotshintsho ngoba vele mina ngiyazelusa angilameluso ngelusayo kakhulu so isimilo lesi ngithemba liyakuchasisa ukuthi ungani singani istandard siphezulu kakhulu ngeke ngasifinyelela ngingedwa yikuthi kwesinye isikhathi manje kuba labantu abathi abafuna ukuzilungisisa ngemsebenzi yabo thina senzi lokho thina sidli lokho thina senzi lokho sihamba ngokuqonda sengizimaka ngithi 10 out of 10 njengapho kwakusenziwa ngabaFarisi anathi nakhipho kwechumi ngiyazila ukudla ngiyenza lokho kuye kuthi sonile sana aguqe athi inkosi ngihawukele silungisiswa ngokuza kuJesu angithi phela ngithemba yiyo indaba esifithizelayo ukuthi abazakuma kuphela ngabalungisiswe ngoJesu ngoba uJohane wakuqala ngo1 verse 9 uthi nxa sithi nasila sona sizitshela amanga angithi phela siyizona okunye kunazela khonapho ukwengezela ipoint yakho nxa ngiyisoni mina the more ngisondela kuJesu kulapho ngizabona ukuthi ngiyisoni kakhulu bese ngibona indingeko yegazi likaJesu ukuthi lingihlambulule kodwa nxa ngikhatshana lo Jesu ngizazibona ngiright yikho ngizihamba ngizimaka phela ngithi hayi namaforo kangikwenzi lokho kwenziwa ngabawileyo ukanti kodwa the more ngisondela kuJesu the more ngibona ukuthi ngonile njalo nxa ngilungisiswa yikho lapho engicina ngifanana laye uJesu kakhulu futhi izikhathi eziningi sinanzelela ukuthi uSathane uyasethusela asethusela ngakho izinto hlezi balaleli lababukeli lathi esizaziyo ukuthi ziliqiniso ngathi lanxa singaba izoni ezinkulu silomsindiso wethu omkhulu ukudlula izoni esidlule phakathi kwazo kwezinye izikhathi amafayili uyabelawo uSathane uthi wena njengawahlala phansi lokhu lalokho yebo singakhunjuzwa ukuthi senze lokhu sadlula lapho kodwa isibindi esilaso ngesilegazi likaJesu Kristu elingapheli amandla elilonke lilamandla lakhathesi ukuthi lisihlambulule ngitsho la kuzazela zethu zihlambuluke kakhulu sike sikhangele lapha indaba yomthetho ukwathinta lapha na Jack ukuthi igama leli libhalwe emabunzini ayisike ukuthi kubhaliwe ngesandla sike sikhangele indaba yegama likaJehova ukuthi nxa kukhulunywa ngegama nxa kuthiwa umntwana lo ulegama elihle kukhulunywa ngani lapho ukukhulunywa ngezenzo ukukhulunywa ngesimilo isimilo icharacter yakhe ukuthi ulegama elihle ngithi ke so nxa kukhulunywa ngegama likaNkuluNkulu kithi kukhulunywa ngesimilo siyavumela right again sikhangele lapha uExodus ngo33 iverse ngo18 to 23 sike sikhangele indoda le eyafisa ukubona inkosi uMose wasesithi ngicela ukuba ungitshengise inkazimulo yakho uJehova wasesithi ngizakwenza ubuhle bami budlule phambi kwakho njalo ngizamemezela ibizo lami uJehova phambi kwakho ngizakuba lesihawu kulowo engilesihawu kuye ngibe lesisa kulowo engizakuba lesisa kuye kodwa watsho uJehova ubuso bami awungeke ububone ngoba kakho ongangibona aphile uJehova wabuya wathi kulendawo phansi kwami lapho ongema khona phezu kwedwala kuzakuthi lapho inkazimulo yami sedlula eduze ngizakufaka engoqweni yedwala ngikusithe ngesandla sami ngize ngidlule emva kwalokho ngizasusa isandla sami ubone umhlane wami kodwa ubuso bami akumelanga ububone so ku-Exodus 34 verse 1 to 7 ngicela ubale verse 5 kuphela verse 5 uJehova wehla ngeyezi wema khonapho laye wamemeza ibizo lakhe esithi uJehova angithi lapha sichasiselwa
okwenzakalayo angithi phela uMose lo isukubona uJehova angithi phela kule indaba ethathekisayo ngilabachumayela lapha ngiyabona sebobotheka safungele manje sikhangelela ihubo lika 119 verse 55 sizihlanganise indaba lezi 119 verse kungu55 umfaka ngapi lapha evulo usufikile manje bari verse 55 verse 55 ebusuku ngiyalikhumbula ibizo lakho o Jehova njalo ngizawugcina umthetho wakho. Right. Kuyini esikuzwayo ngamavesi la lokwenzakalayo uMose loyisa ukubona uNkulunkulu. Njengoba sisho ukuthi bese simomotheka. Indaba lapha ku Exodus ikhuluma ngokuthi uMose njengathi sonke wayefisa ukubona ubuso bukaNkulunkulu, especially ngoba ngohambo ayeselalo loNkulunkulu. Uyafika kusigaba sokuthi ngifunge mbona umuntu lo enhlala ngikhulumisana naye engithungamela kangaka, but uNkulunkulu wesithi angeke umbone uphile. Into engithanda lapha enza ithinta okunyenza chiyela ubaba lapha ngingaqedi konke ukuthi uNkulunkulu uthi ukuze ngikuvikele kodwa ngikunike okucelayo kumele ngikubeke edwaleni ngesindebele ethiwa ku cleft of the rock ansazwa ngibala la khona but phakathi kwedwala khona phana ngithi ungaba phakathi kwedwala ukudlula kwami akusoze kukulimaze phezulu kwakho nokho ngizavala ubuso bakho ngesandla ukuze ungaboni iface yami uzabona iback yami nginankinga but iface yami ungayiboni. Now umfanekiso siyupheya ngokuthi angeke sanelise ukubona uNkulunkulu singekho kuJesu. Simple. Nxa ngingekho kuJesu inkazimulo kaNkulunkulu vele iza ngibhidliza. So uNkulunkulu uthi ngingakubeka edwaleni elinguJesu uzanelisa ukuthi loba ngidlula inkazimulo yami ayisoze ikubulale ngoba uphakathi kwami mana ngitsho njalo ngoba uNkulunkulu onguJesu. So ukuze sanelisa ukuthi lathi sime edwaleni entabeni esiqeda ukukhuluma ngayo ku previous section ukuthi sivumele uNkulunkulu ukuthi sibeke edwaleni esicachise edwaleni then usuku malubuya asisoze sibhidlizwe inkazimulo yakhe. Asisoke sibhidlizwe inkazimulo yakhe. Manje uthe ucela ukubona uJesu uNkulunkulu. uNkulunkulu abese ukuchazana. Uchazwana lapha isimilo sika Jehova ngithi vela cha unje uchazwe isimilo angithi vela so ibizo lika Jehova likwi Isimilo sakhe. Beautiful. Yes, khangela ungaba lo verse 21 uthi uNkulunkulu wasesithi bheka kule ndawo eceleni kwami. Anduthe ngizakubeka edwaleni. Kule ndawo ngaphi eceleni kwami. Uthe ufuna ukubona uNkulunkulu. Umuntu ofuna ukumbona ufuna uthame lapha. Wena ume la. Ngoba ungabaduze kwakhe uyambona njani. Kodwa besithi kule dwala eceleni kwami. Uthi uJeku ukuthi idwala nguKristu. Kunjalo. Idwala liseceleni kwakhe lichoyo liyingxenye yobuNkulunkulu. Uthi ukuzungibone kumele uthume phezulu kwengxenye yami ukuzungibone ngoba ngeke uma phezulu kwengxenye yami uyafa. Alright. Ilidwala phela liseceleni kwakhe elinguJesu. So ukuthi thina kucineni sesiyebona uNkulunkulu ukuthi kule dwala eceleni kwakhe okumele ukuthi sime phezulu kwalo. ElinguJesu. Akabonakala ngoba singeruthi sime phezulu kwalidwalo ikwathi ngizakufaka phakathi kwedwala ngezinye indlela uzangena phakathi kukaJesu ukuzobona uNkulunkulu. Exactly. Ngoba nxa ungangena kungapheleli bese ngifaka isandla sami ebusweni bakho ukuthi ungangiboni. Alright. Nxa sengidlule sengivuma ubone umhlane wami. Alright. Now ngezindlela siyabe simbone kabili uNkulunkulu. Simbona ngoba idwala ngeke unyathele phezulu kwalo ungaliboni. Ngelo nguJesu. So ukuthi nxa uJesu singehlo ukuthi simbone asoze simbone uNkulunkulu. Alright. Lamandla lokho. Angithi vele. Yabo. No manje yes. Mina ngithathekiswe laphana indaba yona le ungafunda uExodus 34 iverse lingeli ka4 laphana. Uyagcizelela ukuthi kakungabi lo muntu oza lawe kumbe obonakale loba kungapi entabeni ngitsho lezimvu
ngitsho lezi nkomo kazingadli phambili kwaleyo ntaba. Yeah. Sithola ukuthi lokhu balaleli ukubona uJehova kuyinto ayivulela abangani bakhe. Alright. Nxa umuntu engumngani wakho ukunika amanye amathuba angeke wanika omunye. Alright. So okungangokuthi singaba lobudlelwano loNkulunkulu uyasivezela isimilo sakhe ngendlela ecacileyo lebalulekileyo. Khangela uMose akubonayo. Nxa abanye abazange bakubone kwathi bangasondeli babezezwa ngaye ukuthi laphana kumi njani. So asibeni lobudlelwano leJehova uzasenzela izinto ezimangalisayo. So singaba lobudlelwano lweJehova nxa ndizwa kahle. Yes. Siba lesimilo sakhe. Right. Ba le transfer of character uyatshintsha. Angithi be Mose uthi sesehla entabeni kuthiwa wayesekhazimula. Angithi be uyatshintsha awusalufana akulamuntu wahlangana loJesu wafana. Yebo. Into encane. Kunjani? Ngani kwesinye isikhathi ukuze sibone uNkulunkulu kumele singaboni ngendlela afaka isandla ebusweni bakhe ngayo. Alright. Ukuze embone akumelanga embone. Kodwa ngithini ukubona ngamehlo ayisiyo proof yokuthi sengimbonile. Right. Kodwa kuthi kulokunye ukubona okungadingi imehlo ukuze nganelise ukubona kahle ukuthi uNkulunkulu ngumuntu onjani. So singahlali sifisa ukubona ezinye izinto ngoba kwesinye isikhathi ukubona yikho kusibhidlizayo. Oh yes. Hayi imnandi le ndaba. Ngicela sihlanganise le ndaba yomthetho. Khathesi abantu angithi phela umthetho sithi thina uveza isimilo sika Jehova, i transcript of his character. Anti kunjalo. So umthetho lo uJesu uzathi hayi umthetho lo usuyalotshwa ezinhliziyweni zenu. Angithi phela yiwe sesiphila ngawo. So okunye kwakhona khathesi mandlo nxa sigcina umthetho siugcina ukuthi sisindiswe kumbe siugcina ukuthi sisindisiwe. Usinceda ngayiphi indlela umthetho okuyiwo kuyisimilo sika Jehova. Anti uthi usuzabhalwa enhlizweni ngezindlela uyabe usuyingxenye yethu. Alright. Yiwo sulawula indlela engihamba ngayo, indlela engenza ngayo izinto. Sengilawula ngomthetho ngobantu usungaphakathi. Yiwo osungilawula osungiqondisa ukuthi la ngoba wona vele ufana lesibuko. Alright. Hayi lapha awu ithaya yakho ayiqondanga. Alright. Kawuyiqondisi wona. Mina ke senza qondisa ini ithaya yami ngoba ngilawulwa yini umthetho. Wona ke kathi kungani? Athi utholakala ngaphi etabanekeli ngale move. Alright. Utholakala esihlalweni sikamlimo. Uhulumende kamlimo wakhelwe phezulu komthetho. Yikho phela kuzaba le judgment. Ngoba nxa ungekho akula judgment kathi uzathi ngoneni usimele njani kungela mthetho. Ngiyangizwa abanye bethi hayi umthetho swabethele siphambanweni. Hayi awubethelwanga. Ngoba umthetho ke yiwo amagnify khona esiphambanweni ngoba sabona isimilo sika Thixo esiphambanweni ukuthi uThixo azofela ini izoni. So ngezinye indlela ke umthetho uqhakathekile ungangokuthi kawusenzi sisindiswe kodwa asisindiseke kungekho. Yes. Ngendlela usenza kumbe ubumba isimilo sika Thixo kithi nxa sebesibona sebebona emabunzini ethu kubhalwe ibizo lika Jehova nganjani sebebona isimilo sami sifana lesika Jehova ngoba kabasangidingi ukuthi ngobani ngoba vele ibizo lakhe senjani songani libhaliwe ebusweni bakhe. Alright. So umthetho uqhakathekile ngikho sewulala uthi ngizile futhi kuzokhulisa uMateyu 5. Yebo Jack. Cela sibambele ngapha uSamu 5. Ihubo lika 5 lapha. Engunanzelelayo ngazani esavula ivesi ukuthi nxa sesisindisiwe ngizasebenza umfaniso wefoni uNkulunkulu uyasifaka ioperating system. Right. Yokuthi sisebenze ngendlela afisa sisebenze ngayo eyiwo umthetho wakhe. Singawukhipha umthetho kuthi ukuthi asisasebenze ngendlela kumbe saphili ngendlela uNkulunkulu afisa siphile ngayo ukuthi ukuthi asisoze sithole isimilo sakhe. So umuntu engela umthetho vele kasiyo kaNkulunkulu kusho ukuthi uNkulunkulu kakho phakathi. Right. So mase iproof yokuthi mina ngokaNkulunkulu ukuthi ngiphila ngendlela yena asengitshela ukuthi ngiphile ngayo elotshiweyo ku transcript lesikhuluma ngayo engumthetho wakhe. Alright. Kumbe ngithi mina ungathenga kumbe icalculator lokhu libhukwana okuncane okuphakathi lokhuyana imanual. So umthetho ufana le manual ek operator
isidalwa lesi ukuthi siphila kanje ukuze siphile isikhathi eside. Ungekela ukuthi ulandele nxa kumbe kule television ngathi qala ulayithe emdulini ungakalayithi yona wena ureverse lokhuyana iyafa ayisoke kusebenzela isikhathi eside. Lathi singela ukuthi silandele imanual le sithuthi sizafa asoke siphile isikhathi eside. Alright. Siyabonga kakhulu. Ngithemba iyacaca indaba le yomthetho. Ngizacela Mandlo sikhangele chapter ngu5 sizakhangela lama verse. Uverse ngu4, u7 lo9 lo10. Right. U4, u7 lo9 lo10. Yes. Kasuye uNkulunkulu othokoza ngobubi. Ababi ngeke bahlale lawe. Verse 5. Izikholo ngeke zime phambi kwakho uyabazonda bonke abenza okubi. Ngikhokhele o Jehova ngokulunga kwakho ngenxa yezitha zami yenza iqonde indlela yakho phambi kwami. Okay. 9 lo10. Kalikho lalinye ilizwi lomlomo wabo elithembekileyo. Inhliziyo yabo igcwele ukubhidliza. Umphimbo wabo ulingcwaba elikhamisileyo. Ngolimi lwabo bakhuluma inkohliso. Chono uthi balecala oNkulunkulu. Akuthi amacebo abo abe yikuwa kwabo. Baxotshele khatshana ngenxa yezono zabo eziningi ngokuba bakuhlamukile wena. Right. Usichazisele lapha Mandlo. Chapter 5 lo chapter 14 kaSambulo verse 1 to 12. Kulomahluko bani kuma chapters la kumbe kulokuhambelana thize bani nxa kukhona ukuhambelana lapha ngabantu laba abakhulunywayo esentabeni lapha. Kathesi sesithatha elinye izinga ngale besikhangela ngabantu abasindisiweyo. Alright. Kathesi sikhangela abangasindiswanga ukuthi bangabantu abanjani. Alright. Sinanzelela ukuthi abasindisiweyo lokhu kwenziwa ngomusa kaNkulunkulu kabazenzeli bona. uNkulunkulu nguye obaphathisayo laba abahlengiweyo. Bakhuluma iqiniso. Iqiniso ngapha sithola ukuthi iqiniso kalitholakali ebantwini abangasindiswanga. Nxa sikhangela futhi sizaze ngikhulume kakhulu. Sinanzelela futhi nxa siqathanisa lo Revelations chapter 14 laphana ukuyesaba inkosi kuyikuxwaya okubi. Alright. Kule ndaba yokukhonza futhi khona lapho. Kahle ngime khonapho. Yeah. Kuyini okunye sikuthola uMandlo uthula amapoint amaningi la ngale kwabangasindiswanga kuthiwa iqiniso kalitholakala emlonyeni yabo. Yes. Kukanti ngale kuthiwa akuzange kutholakale ububi olimini lwabo kuSambulo ngale. Na usunanzelela futhi ukuthi kwabasindisweyo ngabathethelelweyo. Right. Labana abangalanti bayaziqakisa bona benza babone yabi imisebenzi. Kodwa ngapha kwabasindisweyo kuyilabo abazibona ukuthi bona kabafanelanga kuphela badinga intethelelo kuJehova. uJehova abesinjani abesibathethelela. Alright. Okunye futhi sinanzelela ukuthi nxa belezimilo zikaNkulunkulu kakuvumi ukuthi umuntu ahlangane loNkulunkulu ayale ethule. Hayi akuvumi. Uyafakaza kulabo ahlangana labo. Sikuthola kuvezwa laphana ku Revelations chapter 14 verse ingaka 7 ukuthi lokhu umlimi asenzele khona kumele sikusakaze levangeli esiliyamukeleyo silabe labanye. So nxa ngikuzwa kuhle akuvumi ukuthi sithule. Ungabona umuntu engekho ku-witnessing lonyaka sigijima silokho sithi sayidok. So abangekho ku-sayidok lapha abahlangananga la ngoba ungahlangana la yakuthuleki. Abantu ohlangana labo yabela ngoJesu lo kuba yintokozo ukubabela ngalokho uJesu asenzele khona into kunjani. Njalo futhi kungafunda lapha kuSambulo ivesi ayikhulumayo uthiwa ngephimbo elikhulu akunyenyezeki. Akunyenyezeki. Hayi akunyenyezeki ngephimbo elikhulu ngoba kungani ngenxa ukuthi ngiyabe ngithokoza ngalokho uJesu angenzele khona. Sengifisa ukuthi uJack laye akuzwe atholele intokozo enjani engithola. Futhi on the other hand anti nxa sifakaza futhi sifakaza sisipha isixwayiso emhlabeni ukuthi hayibo indlu yatsha
akwazi kwenzakala ukuthi umuntu uthi naso indlu yatsha uyamemeza ukwenzela ukuthi ophakathi ethuke abone ukuthi lapha mikhona ume endaweni enjani engayisiki. Ake ukhangele lapha Jack umi phambi kwesihlalo sobuphambi kaJehova ngobungcwele bakhe. Ngendlela wena owona ngayo ocabanga ngayo nje ya anto kunye vela uphumisela uyacabanga ungama yini phambi kaJehova ongcwele usikhanyela izono zonke oswazenzayo lo waziphuphayo. Amboni tukhona nganelisa ukuma phambi kwaNkulunkulu nxa honest laye yena eyi-one ngendlela aphila ngayo including mina. Ngiyakwazi ukuthi ngento engiyicabangileyo mhlawumbe sirekhoda khona la akumelanga vele ngime phambi kwakhe. Yikho sima kuphela ngani? Sima kuphela nxa sizwisisa lowo osimeleyo. Oh yes. Owasifela ebesikhuluma ngayo from the beginning laphana ukuthi undlulelane lahlatshwayo kusukela umhlaba udalwa. Nxa sengivume yena uzangigezisa engilungisise ukuthi nganelise then ukuma phambi kukaNkulunkulu kodwa ngaphandle kwakhe vele mina ngingedwa anganelisi. Yebo mewethu anti kunjalo. Ayikakumeki. Akumeki. Siyamdinga uJesu. Khona lokho kuyakutshengisa indingeko esilayo rather inide esilayo ngoJesu ukuthi siyamdinga onawona can understand. Yes. Kodwa khonapho kuba lenkinga ngangikhuluma lo munye umfowethu esithi ngokunanzelela khona lokho umuntu ugcina efika esigabeni sokuthi ethi yena akasoze buye enkonzweni ngoba kalunganga. Okwenza ugcine ulahlekelwa lithuba lokulungisiswa. Angiyi kuNkulunkulu angikhonzi ngoba ngilungile. Ngihamba ngoba ngikwazi ukuthi angilunganga ngifisa ukulungisiswa. So the only way ukuthi ngilungisise ukuthi ngivume ukuthi angikho right then ngiye kuNkulunkulu uNkulunkulu abesengigezisa then sengizanelisa ukuthi ngime phambi kwakhe. Kanje sibhedlela ngwenya uhamba abantu abanjani abagulayo. Imodanti khanjiswe egaragini ngoba idinga ukuthi so sikusifithizele ebantwini likuzwe babukela abalaleli. Echurch vela enkonzweni akubuya abangcwele abalungileyo. Hayi uyatsho la uJesu ukuthi angilandanga abalungileyo ngilanda abagulayo. Angithi phela i-extreme yona le ikhona sibila into ehlethani sayi mina vele ngcwele. Hayi ayisikho esikutshoyo sithi siyamdinga uJesu ukuthi asilungisise. Siyabona mhlawumbe labanye abayinkinga abenza abanye besaba ukuya khonza yilaba bona asebezenza asebelungisisiwe already. Asebefaka ipressure. Exactly. Akula yabona isono esinjalo yiso esiwese kakhulu. Yikho kusambulo lapha okunywa lo Dokia kuthiwa kuyalizothenga yini lithi licebile lithi liyabona kodwa odwa isiphofu ngapho hambasi. Just imagine wena kodwa sithi njani uqoyile asinga njalo kuzoba labunye futhi uluhlu lwa ohandle with care. Ukuthi sengibachiya mina bamphathe kubi. Uzathi usemthonjeni ufuna amanzi okunatha ubaleke emthonjeni uthi bakuphathe kubi ubalekele umthombo uthi kuzaphile kanjani. So ngezinye indlela kubabukela abalaleli akula muntu olebandla la kuthi leli ngelami ngoba kekho afela omunye. Akula muntu oza kukhipha enkonzweni ungavumi ukuthi ukhitshwe enkonzweni ngoba laphana silanduke yakanikwa sizimota ezifileyo. Ungavumi ukuthi ipatient ukutshela ukuthi wena iku-discharge esibhedlela ithi phuma ngoba sonke sifuna ukuthi sinjani sisindiswe. Manje kumbe sikhangele enye indoda eyayiyonile kumbe la yayisesaba ukuthi ngingahamba njani kuSalms ngo51 ivesi ngo7 to 15 ungasibalela amavesi ona la sipese sibone ukuthi yona yakulungisa njani okuyinto lokho. Verse 7 ngihlanza ngeyisophu ngihlambuluke ngigezisa ngibe mhlophe kulelikhwa mangizwe intokozo lokuthaba makuthi amathambo wami owacobozileyo ajabule. Fihla ubuso bakho esonweni sami uciche na wonke amanyala ami. Dala phakathi kwami inhliziyo ehlanzekileyo uvuselele ngaphakathi kwami umoya othembekileyo. Ungangilahli ebusweni bakho kumbe ususe kimi umoya ongcwele. Buyisela kimi intokozo yokusindisa kwakho njalo ungiphe umoya ovumayo ukuthi ungisekele. Lapho-ke ngizakufundisa abonayo izindlela zakho lezoni zizabuyela kuwe. Ngikhulula ecaleni lokuchitha igazi oNkulunkulu, Nkulunkulu ongisindisayo, njalo ulimi lwami luhlabelela ukulunga kwakho. Sicine ngapha.
15. oNkulunkulu vula indlebe zami, umlomo wami uzamemezela lindumiso yakho. Nansi indoda. Yikho Jehova ecina ethi le yindoda yenhliziyo yami. Mangithi vele right. Wayesonile bathi ngumthandazo kaDavida eqeda kuhlangana loNathan. Esemtshela ukuthi hayi nguwe Nkosi, nguwenze konke lokho. Avuma athi ngihlanze ngeyisopho, ngigezisa. Dala kimi inhliziyo enjani bakithi? Entsha. Ngize kuwe. Kulesithembiso asitshoyo lapha na kuvesi ngu13. Uthi uzamenzelana uJehova nxa isemenzele konke lokho? Sizafundisa abonayo izindlela zikaNkulunkulu lezoni zizabuyela kuye. So ukukhonza kwethu akuphelelanga nxa sibuya sifika sihlale sithi sisindisiwe. Nxa sengisindisiwe sengenzelwe umusa ngenzani lami sensiyatshela abanye ngifundise abanye indaba leyo ke yathintwa ukuthi akuthuleki kuyini okunye sikutholayo kumavesi la esiwabalileyo. Indlela okulotshwe ngayo ngiyithanda kulamabala achasisa kahle indlela okumele kulandelane ngayo umuntu ezefike kusigaba sokuthi ethi setshela abanye. Qala ngokuthi ngihlanza ubuso ngigezisa ngibona kuyafana, fihla ubuso bakho esonweni sami, dala phakathi kwami inhliziyo uvuselele ngaphakathi kwami umoya othembekileyo, ungangilahle ebusweni bakho, ubuyisela kimi intokozo yokusindisa kwakho. Emva kwalokho sengizatshela abanye. Ngani mangingela intokozo leyana kunzima ukuthi ngitshela abanye ngalokho uNkulunkulu angenzele khona. Mangingakholwa ukuthi sengihlanziwe kunzima ukuthi ngitshela abanye ukuthi uNkulunkulu ungenzeleni. So ngani kumele ngihlanzwe ngigezisiswe intokozo ibisibuyiselwa kimi ukuze mase ngibatshela bebone ukuthi impela kule ntokozo ukulandela uNkulunkulu. Ngokwesinye isikhathi ngazathi indlela esichumayela ngayo indlela esiphila ngayo manathi esichumayela ngayo ayitshengiseli ukuthi siyathokoza ngokukhonza uNkulunkulu. Kunjalo. Ukungezelela lapha mina enguthulileyo lapha nxa uDavida zinika ukuthi uzawufundisa abaphambukileyo. Asonto ayifunde emabhukwini kodwa into adlule phakathi kwayo. Uyakwazi ukuthi isono impumela yaso imbi kangakanani. Khangela nxa eqhubeka uthi amathambo wami owachobozileyo. Nginanzelela ukuthi lokho esidlule phakathi kwakho sakuzwisisa kuba yintshumayelo enkulu kwabanye ukuthi bangaweli khona. Ngiyangizwa abanye sethi bayekele bazazwakala ngokuwa. Kodwa uDavida yena nxa ewile kafuni abanye baze bezwe ukuwa, ahlabaxwayisa ukuthi hayi lapho ungahambela la uzakuwa kuzakubanje. Simthola futhi esiba sesimeni sokuthi uzimisele ukuthi alandele uNkulunkulu kukho konke. So lathi singaba sebukhoneni bukaNkulunkulu kumbe vuma ngithi singasondela duze loNkulunkulu bese sizibona ubuyithi bethu bese sibona uNkulunkulu esiphakamiso odakeni olubishayo kasisoze siziqhakise kodwa sizazehlisa senzo kuyintando yakhe. Akuthuleki. Ungakhangela indaba yokuhanjiswa kwevangeli leli ekusambulo ngo14. uNkulunkulu wayengazenzela kodwa usebenzisa izono. Xa uthi angabona ingilosi indiza akukhulunywa abantu kukhulunywa wena lami. Yibo abantu abahambisana udaba lona lelo. So sibiziwe sihlobo ezithandekwayo. Sisindisiwe, siyasindiswa nguJesu. Ukuze senzani? Siyesindisa abanye abantu. Siyesindisa abanye abantu. Ungabala amahubo asilethela okunye ngoJesu, asichazele, asifundise esimele sikwenze. So ku Testament elidala khona lapha na kulo Jesu. iBhayibheli lonke nguJesu. Babungwe ungasigoqela ngayiphi indlela indaba ekade singayo namhlanje. Sizananzelela ke lapho ukuthi ukuze sifinyelele embusweni akufinyeleleke kuJesu ngekho. Asibeni lokudlelwano loJesu. Ukulunga kwethu akuze ukusindisa asidinge nini ukulunga kukaJesu. Njalo sivume uJesu nxa esiqondisa ngoba nguye okwaziyo lokhu afisa sibekho khona kuyisimilo sakhe okuza kusenza ukuthi siufanele umbuso wezulu. Kakhulu manje umqoke sikubambileyo ikakhulu esimele sisuke sikubambile ngesifundo sanamhlanje saleli viki. Sinanzelela ukuthi ngezikhathi zokucina
kuyadingakala ukuthi sibe ngabantu abahlambulukileyo bese sincedisa futhi labanye ukuthi baye kuJesu bahlambuluke. Sikhangela ukuthi ukuza kwaJesu kusondele kangaka ukudlula lokhu esingakucabanga. Indlela enhle esingakulungiselela ngayo is to prepare others and prepare ourselves. Silungiselele thina bese silungisa abanye labo balungisele ukuza kwaJesu. Siyabonga ngaleyo point. Check. Engunanzelayo ngikhuluma indaba yokulotshwa kwegama emabunzini. Ukuze lathi silotshwe igama likaNkulunkulu emabunzini ethu kumbe sibe lesimilo sakhe kumvumela ukuthi ubuyithi bonke bube nguye. Ngoba nxa yena engekho kithi akuvumi ukuthi lobe igama lakhe emuntwini angamgcwalisanga. So asivumela ukuthi uNkulunkulu asigcwalise ngomoya wakhe ngobukhona bakhe ukuze maye sesikhangela engaboni thina kodwa ezibone yena kithi. Kakhulu. Izihlobo ezithandekayo ungayabala uPatriarchs and Prophets page ngo754 lo 755. Umlimo uyaveza axoxe ngoDavida uthi ngimphawulile uDavida ngimamukele ngoba evumile iziphambeko zazo. Ngiyenze isifungo naye igama lakhe liza kuhlala ingunaphakade. Nxa singavuma iziphambeko zethu sizaphawula njengoDavida. uJehova uthembekile udinga abavumayo. Izihlobo ezithandekayo izono ezikade zafihlwa akazivunywe sibuyisane siye tempelini kuJehova sivuma iziphambeko siyahlanzwa. Akula uJesu angakuthetheleli. Ungavuma abantu bakuvalele phandle. Asizeni esihlalweni sobukhosi. Sengikhona la ngithi vele umlimo lomusa senzele kahle. Kuvikezayo siza kuqhubeka ngesihloko esifanayo kuyabe kuyisigaba sesibili. Asihlanganeni izihlobo ezithandekayo sitatitsha sibala sizwe okunye ngoJesu. Simnandi lesi sifundo sibe lempilo singafunda asiphileni siye kwenza khona lokho esikufundayo. Umlimo lomusa abe lathi sesihlangane njalo kuviki ezayo. Sacela ubaba uNgwenya asivalele ngomthandazo. Baba oyingcwele ukhona ngikhaya ezulwini siyabonga ngesifundo salamhlanje. Sibonga usivezela amaqiniso amelana lokusindiswa kwethu. Sivume sinike inhliziyo ezivumayo ukubona size ngakuwe sivume kulungisiswa nguwe kupheleni samukele ubukhosini ngayo uJesu inkosi. Amen. Amen.